Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'amakuru ndetse n'ubusesenguzi butandukanye n'ibyegeranyo, aho turi kumwe na MS uraho neza? Muraho. Yego. Uyu munsi rero ndifuza ko watuganiriza nk'uko n'abakunzi bacu bakomeje kubidusaba, watuganiriza kuri Ukraine ndetse n'Uburusiya, intambara ikomeje kubera muri Ukraine ikomeye cyane, aho ibihangange biri kugenda bihanganira muri Ukraine bishaka kuyihindura umuyonga, ndetse hamwe na hamwe hahindutse umuyonga. Abana b'abasore bari kugenda bahapfira, bahaburira ubuzima bwabo. Twumvise ejo bundi hari n'umurundi washyizwe mu ntambara ya Ukraine. Yego, uwo murundi yajyanywe bamujyanye azi ko agiye kwiga ari Bruce, ariko yisanga yagiye ku ikosi navuga, birangira ari mu ntambara ya Ukraine. Yatangaje rero ko bikomeye cyane, abantu bari gupfa birenze urugero. Reka rero tukwakire tuganire kuri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Murakoze cyane abakurikiye MKadonya TV na Murika TV show. Murakoze, Imana ibishimire. Uno mwanya tugiye kuvuga rero ku makuru agezweho, updates muri politiki na diplomasi n'ububanyi n'amahanga. Nibyo tugiye kuvuga, nibyo dukomejeho, nibyo kazi dukora. So Ukraine na Russia ahantu byakomeye, ntago ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Buriya nubwo mu kiganiro gishize twavugaga kuri Iran na Israel, Ukraine na Russia biragaragara ko izi ntambara n'ubuzi zifite aho zihuriye ugiye no kuzigereranya. So ubwo no kuvuga ngo Amerika yatatse hakurya na Israel, ariko Uburusiya bwatatse kuri Ukraine. Ubwo ni ku Burayi. Kandi ku Burayi ni kuri OTAN. Kandi nizambaraga nyine kuvuga ya nouvelle ordre mondiale irimo kuzamuka. Urumva? Iyo ngiyo rero irimo iraba, iyo ntambara nayo irimo iraba muri Ukraine n'Uburusiya, ariko Ukraine ikaba irimo kuraswa cyane kuko Uburusiya bumaze kurasa mu gitandatu ya Ukraine yose, kandi harimo n'umurwa mukuru Kiev. So ubwo Ukraine, Uburusiya burimo burasaza mishire zikomeye ziri ku murambara rukomeye, umurambara ariko uri ku muvuduko. Urumva ku buryo utazihagarika, zikajya zikakubita ahantu zigasenya. Uburusiya burimo burasenya ibikorwa remezo bya Ukraine na communication. So nicyo bugamije, mu gihe Ukraine nayo ikomeje gukoresha drone zigenda intera ndende, zigenda mu ntera ndende. Izo drone ikoresha nazo zigamije kurasa ku ngufu z'Uburusiya, arizo gaze na petrole, cyane cyane mu ntara zegereye Ukraine, mu ntara ya Kupiansk na Belgorod. Urumva? Ndetse zikaba zarasa no muri Crimea. Ibyo byose ni intambara zirimo kuba zikomeye, ariko Uburusiya burimo burasa Ukraine nabi pe. Yego, Ukraine nayo iranyuzamo hari ibyo yangiza nayo irangi, kuko intambara burya mbega ntago bacumura mu Kinyarwanda ngo uguhima atiretse agira ngo turwane. Buriya niba burije umeze guturi igihanganye, uvuga uti giye nakubita buri muntu wese. Kakane ubona ngo ni gatoya, baravuga ngo nusuzugura akagabo hakurya y'amazi, uzakareka kambuka amazi mufatane muri uzamenya ko wasubiramo ngo wakagabo nako kagusigamo imvune. So Uburusiya nabwo burimo buraraswaho ku bikorwa remezo byabwo, ariko Ukraine yo irimo iraswa mu gihugu hose no hirya no hafi ya Polonye ruguru, aho ibikorwa birimo nuvuga ngo ubu ngubu baravuga ko indege zari zivuye ipaki n'amapaki y'indege yaravuye mu Bufaransa ya F-16 F-16 fighting jet. Urumva zidafite aho ziriwe na F-35 zo twavugaga mu kanya. Zazi Israel ikoresha zitagaragara kuri radar, nazo amaherezo nazo zizahagera F-35 uko bigaragara. Izo F-16 rero, ayo mapaki yarashwe bavuga ko avuye mu Bufaransa, ariko yanyuze muri Polonye. Akigera ku butaka bwa Ukraine
ahita araswa babiraca bitaragera no muri depo naho byakagombye kujya. ariko hakaba bavuga amakuru yuko Ubufaransa nako si amakuru ni ibintu Ubufaransa burimo no kugaragaza. Ubufaransa burimo burafasha Ukraine ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bujyanye n'intwaro no kwigira ku ntwaro, ndetse Ubufaransa bwakoze n'ikintu gikomeye kuri Ukraine, bwakoze ikintu gikomeye kuri Ukraine cyo bita technology transfer. Ubu ni transfer ya technology nyine yo gukora amamisire, yo gukora amadrone, kubyikorera imbere muri Ukraine, gukora ama equipment imbere mu gihugu cya Ukraine, ya gisirikare akenewe imbere mu gihugu cya Ukraine. Urumva Ukraine yabonye ubushobozi Ukraine yabonye ubushobozi bwo gukora intwaro ku buryo nayo izajya yikorera intwaro ku buryo ishaka amadrone, indege, iki byose, urumva, n'amamisire. Niyo mpamvu Uburusiya burimo kurasa ahantu hose muri Ukraine. So ubwo niba Ubufaransa bwakoze rero technology transfer, ubwo wakoze technology transfer, ikintu kintu utakora se ubwo bwiteguye no gukora no kuzoreza n'ingabo, uko bwagiye bugaragaza ko nyakubahwa perezida w'Ubufaransa Macron yagiye bigaragaza mu mvugo ze, yagiye agaragaza ko ari nyuma Ukraine ku buryo bukomeye, ahubwo bakabaye na Amerika ize kabafasha bakarasa Uburusiya bakabushyira hasi. So ubwo nabyo ni biri muri OTAN, hagati ya OTAN n'Uburusiya. Bwo iyo tuvuze Ukraine, buriya Ukraine nayo ni OTAN n'Uburusiya, buriya na Israel nawe urebye nawe ni OTAN nande na igiye kureba nabyo mu bidaro bindi binini bya nkubwira, na Iran nayo na Israel na Amerika barabasanga nayo ni OTAN nande na Iran. Izi ntambara niho mpamvu mbwira ngo zitazo zihuriye, abafatanya bikorwa kuri ruhande no kuri ruriya. Umwe yatangiriye hariya, undi atangirira hariya, ariko Iran iravuga iti twebwe dufite kuri kwacu, nta muntu twasanze iwabo, nta muntu twagiye gutera bate, ko dufite n'ubushobozi bwo kwirwanaho. Ariko noneho Ukraine nayo urabona ndimo ndazicangacangamo kugira ngo nkwereke aho bihuriye. Kuko urabona Amerika irafasha Ukraine, sibyo, mu ntambara ya Ukraine. Buriya n'Ubufaransa, ibihugu by'Uburayi byose, equipment zose za gisirikare zose bafite, na technology zose ni za Amerika. Ibikuyeho basiga nta kintu bafite. Buriya Amerika nta kintu utababwira ngo bemere, urumva. Nibyo bavuga ngo ngo nakantu, nta kintu cy'abanyaburayi bafite bwite cyabo bwite mu bijyanye n'imikoreshereze ya technology, mu bijyanye n'intwaro, amadrone, amamisire, ibiki, urumva. Nubwo bavuga ngo Storm Shadow ngo yo mu Bwongereza, urumva, kugira ngo bayikoreshe Amerika niyo baho uburenganzira. Aba amamisire yose bajya buri gihugu gigiye gifite akomeye. Mu Bufaransa bafite izabo za Scarpe, bafite mu Budage bafite izabo, urumva. Ariko izo zose bafite ni technology ya Amerika. Ubwo tuvuze technology ya Amerika, urumva na Israel ni yayo, urumva rero ni mega isi, nuvuga ngo imbaraga zayo ziyoboye isi zirimo zarahangana n'izindi mbaraga zirimo gupfupfunyuka, nazo zikura, nazo zijya ngo ziyobore isi nazo. Ariko hariya muri Ukraine ho, Ukraine nayo irimo irabona ubushobozi. Ariko se reka nanjye nkubaze, urabona Uburusiya buzemera, ese bwiteguye guhagarika intambara? Ni ikibazo twakibaza. Uburusiya bwiteguye guhagarika intambara mu gihe Ukraine irimo kubona ubushobozi mu bya gisirikare no kwikorera intwaro no kwikorera n'ubuhinzi bw'ikirere za gukora buri kimwe cyose zagikora, sibyo? Ubwo rero Uburusiya ntago bwiteguye guhagarika intambara. Impamvu Uburusiya noneho bwakorewe ejo bundi ikintu gisa naho ari ukuburakaza cyane, aho umujenerali w'Umurusiya yatezwe n'ibyihebe bikamurasira iwe mu rugo. Nubwo wenda yarokotse atapfuye, ariko nta nuzi ko adashobora gupfa kuko bamurasha amasasu yo mu mugongo. Aho rero niba byageze kuri urwo rwego, Ukraine Israel kuko ifite ubutasi bukomeye kandi itegura ikihebe kikarasa uwo mujenerali, byageze ku rundi rwego. Rero Vladimir Putin yarakaye cyane nyuma yahise afata imodoka za gisirikari zirimo batangaje ko zirimo abasirikari 700, bose barabishe, nta numwe wasigaye. 700 nta numwe wasigaye. Rero yaba ku ruhande rwa Ukraine
rurarakaye ndetse no ku ruhande rw'Uburusiya narwo ni inzigo ikomeye cyane birikomeza guturika. Uburusiya bwese bwica abasirikare benshi ba Ukraine n'Amerika n'abo bantu bose bajya gutabara Ukraine nungu bakibasoma misenzi nakubwiraga cyane ya misenzi nakubwiraga zikomeye za zindi z'imirambararo zo bita Iskander M urumva ziraho zirakomeye niyo bakunda gukoresha cyane Iskander cyangwa se Iskander M ariko yo ayikubise ntabwo irinze bihagarika nayo. Biranashoboka ahubwo abantu barimo barakeka ko kandi iyo ni short range missile n'iriya Satani wa kabiri ishobora kuzasohokamo rwose. Iriya Satani wa kabiri ntabwo yasohokera hariya bakayitera muri Ukraine bakitamo urukinika bakikanga ubuse bakuriza Satani ya kabiri. So urumva ni ibintu bikomeye ariko nyine nayo ishobora kuzaza uko bagenda barakaranya urakari bugenda nyine uko tension igenda izamuka mu ntambara urumva ni nako ibintu bigenda bihinduka uko umunsi ugenda niko haza ibindi uko n'ubanga n'atinyaga gatanya gutinyuka kandi kwa gutinyuka niko kwibeshya. Uri ku mujenerali umwe wagiriye inama abantu bo muri OTAN ntabwo ndi bumuvuge mu izina ugeze kuvuga yuko ngo ubwoba ngo ari nk'ikimasa nyine kiba ngo ugaburira ngo kikurimo muri wowe ngo nyine ashaka kwerekana ko ubwoba nyine buba butagomba kuba buri muri wowe ngo ari wowe ubwishyiramo ariko nanone ntago wayoberwa kureba ikintu cyakwica cyangwa ikintu kikurusha imbaraga. So ubwo rero ngiye sinzi ntago ndabona Uburusiya butiteguye kuba bwahagarika intambara arabona ibyo bwasabye bujya ntago bwemera ko ari intambara avuga ko ari igikorwa cya gisirikare batangije muri Ukraine ariko twe turabona ko ari intambara ko ari ibikoresho bikomeye na technology zikomeye ntabwo Uburusiya bwiteguye guhagarika ko na Ukraine nayo irimo agenda ibona izindi mbaraga uko bigaragara ni intambara ishobora kumara igihe kirekire kurusha uko abantu babikekaga gusa ubwo naho hazacu wambaye ndumva nta kindi kintu twahavuga cyangwa se dukomeze wenda tuvuga ko Iran ntabwo wavuga muri kagacu utayivuzeho nayo Iran iyi miravuga yuko ku kiguzi cyari cyo cyose ngo irimo iravuga ati icyo nimutareka icyo gihugu mutabara mushyigikira mu mafuti mu makosa haraza kuvamo intambara ya gatatu y'isi. Byumvikane ko Isiraheli ishobora gutuma habaho intambara ya gatatu y'isi. Isiraheli yabwira Amerika ati waretse tukora Sirani vuba na vuba. Amerika itireka tuganire. Isiraheli nungu minisitiri w'intebe wa Isiraheli nyakubahwa Benjamin Netanyahu yagiye muri Amerika gukonvenka nyine President Trump na team ya muri Amerika kugira ngo bayikonvenka nyine ukuntu barasa Iran. Ariko abantu baravuga ngo Iran ngo na Isiraheli nako Amerika na Isiraheli ngo ntago bumvikana ariko Iran iravuga ati Amerika na Isiraheli turabizi ko bahora bari bumvikana nibyo bajya kuganira baba biziranyeho. So urumva Iran iravuga ko yiteguye ariko ikanavuga ko izasiba na Iran ku ikarita y'isi. Nako izasiba Isiraheli ku ikarita y'isi. Ubwo rero bazaca uwambaye gusa Imana niyo nkuru izatunda intambara abantu bumvikane ariko ndabona bitoroshye kuko byanga bikunda intambara igomba kuba uko byamira kose. Intambara rero abazi by'intambara ku isi bavuga yuko hari igihe biba ngombwa kuyirwana iyo urebye ikiguzi watakaza icyo watakaza utayirwanye ugasanga ibyo watakaza uyirwanya byo bikeya. Intambara ngo ugomba kuyirwana niko abahanga mu ntambara ku isi bavuga ariko n'abasesenguzi n'abanyabwenge niko bavuga ku by'intambara ariko uko bigaragara intambara ko byamera kose ntago ari ikintu cyiza. Gusa intambara hari igihe ikemura ibibazo. Yego intambara kenshi ikemura ibibazo cyangwa se ikabiteza. Bwa bwato bwa Amerika harya bugwaho indege bwitwa Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ushobora nabwo kuzimanukira bukaza burahari ukiyizira hafi mu nyanja muri Caspian se aho ngaho buriteguye buri hafi bwakwakira indege. Ntabwo wabonye agatekinoloji se kagaragaye ku mbuga nkoranyambaga za nyakubahwa minisitiri w'intebe yisharingira misile z'abanyamerika zigana muri Iran. Babonye ko ari nk'akantu ka AI ka AI. So
bavuga bati baramurashishikariza nyine kurasa kuri Iran. Bavuze abantu batekereza nyine barebana mu bindi binini, bararebye babona yuko Iran, nyakubahwa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaba yarabonye ubwinshi n'imbaraga za gisirikare Amerika izanye mu karere. Ni nabwo bwa mbere nakubwiye, nibwo bwa mbere Amerika izanye imbaraga zingana kuri yana ari hose ku isi. Ku mwana wayo cyangwa se umwanyi wayo, n'igihe usanga ari na papa wayo wamenye. cyane ashoboka, buri muntu afite uko yabibona, ariko ubwo uko byamera kose umuriro watse, umuriro atutumba urimo uraka, ariko noneho inkuba zishobora kuresurana isaha n'isaha. Iran nayo iravuga ko itaganira ngo n'abakafiri b'indyarya. Israel nayo ikabwira Amerika iti urajya mu biganiro na Iran kubera tuyirase. Amerika iti kubera iki tuyirase? Ati se urabwira umuntu ntiyumva, abantu mugiye kuganira ntibumva, muramuganira ibiki? So ugasanga ni impaka z'urudaca hagati ku mpande zose. Tukaba twumva rero twasaba nyine yuko Imana yadufasha katworohereza kuri ibyo bibazo byose biri ku isi cyane kuko isi Imana yidushyizeho twese. Iyo mugenzi wagize ikibazo nawe uba ugifite, ndetse natwe n'inanga tuba dufite intambara zacu. Ariko reka rero dusoze dushimira abadukurikiye, ariko nanone tubasaba gukora aho hasi kuri subscribe ndetse bagakanda kuri like kugira ngo n'abandi YouTube izajya iboherereza bino biganiro cyangwa se ibyegeranyo tubagezaho. Kandaho amasegonda yo gukanda kuri subscribe, like. Urakoze cyane. bakore kuri subscribe, bakore kuri like, bakore comment, bakore share. Turi kumwe rwose, tuzahora tubashyiraho amakuru agezweho, tubakorera ubusesenguzi. Ubu ntabwo turabona umwanya ngo dukore ubusesenguzi bwimbitse, dukore n'ibyegeranyo, ariko kubera Imana tuzagera tubikore. Ubushobozi ko buzagenda buboneka, kandi ubufasha no gushyigikirana bizava kuri mwebwe. Kandi twese icyo dusaba icyo tubona no gushaka gukora igihugu cyacu natwe ubwacu. Imana niyo nkuru kandi Imana ibarinde. Ciao.